makhuluma mina ngiphathwa ibhokode. Amen. Amen bakhona. Ngibingelele insizwa zakithi nentombi kwelikaJesu igama. Bonke laba bafethu sebekhulumile, bakhulumile kuhle kuyabongeka. Amen. Uyabona lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu uhamba eduze kolwandle, lithi iBhayibheli wase kusa. Amen bakhona. Lithi iBhayibheli ke uJesu efika uthola amadoda ayadweba, kodwa inkinga adwebe ubusuku bonke awazange abambe lutho. Amen bakhona. Mayefika uJesu uthi kula madoda esifake ethu ukujula amanezi. Amen bakhona. Silethele ukuthi sizowafaka futhi ethu ukujula. Izwe lifuna umuntu wethu simelane. Efesi 4 ukwahlukana kweziphiwo zikamoya. Amen bakhona. Ukwehlukana kweziphiwo zikamoya. Bazalwane, isihloko nje esikhuluma kuso ukuthi kahle kahle lelizwi lishiyela uPawuli ulishumayela kuphi ebandleni lase-Efesi. Ukhuluma ngani? Ngokwehlukana kweziphiwo zikamoya ebandleni. Okusho ukuthi makholwa kufanele sazi ukuthi iziphiwo zikamoya zehlukene ebandleni. Kahle kahle lezi zinto ayigwazanike bazalwane. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli konke kulungele ukwakha umsebenzi noma ukwakha ibandla likaJehova. Usethi-ke mina siboshwa enkosini. Lelizwa libandla lithini? Mina siboshwa enkosini. Uthi why ethi yena uyisiboshwa enkosini? Amen bakhona. Uthi-ke ngiyalincenga. Kahle kahle into engiyithanda ngoPawuli akafosi. Akashumayeli ivangeli elithi uzokuthatha manje kuphuma kude. Uthi ngiyalincenga ukuba lihambe ngomiso elabizwa ngalo. Lapho bagilabha abafowethu bathi inye inkosi, linye ivangeli, futhi munye ubhabhatizo. Amen bakhona. Umbuzo uvele usutheni-ke sivelaphi iziphi ebandleni kaNkulunkulu uma iyinye inkosi, futhi umunye ubhabhatizo, futhi liningi ivangeli. Manje lithi kuvuka ukuthi lithe izwi kukhona abantu abahamba ngey'nkanuko zenyama. Amen bakhona. Labazalwane iyangisimplifya ithi ngibade khona ukuthi bazalwane asabe ngomiso elithi izwi kaNkulunkulu lubize sabizwa ngalo. Amen. Sithi nabo sisembabona la. Uyabona la kuye khona i-ladies black mamas. Bebephelezele bona makani. Bebekhaphe i-black mamas. Ukuthi bayithi homeless nabo bathi uzozwa bazothi ngizonika ilida yabo.
Hallelujah. 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 Uzwakala kahle bazalwane. Osethala ngicela ukunginisela kancane. Hallelujah. 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 Bazalwane lithi iBhayibheli uHallelujah kuyindlulise kakhulu. Hallelujah. Sizosho njalo ke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Hallelujah. Angiphiwanga ukuhlabelela kodwa ngicela ningibambise. Uthi umhlabeleli kungeze kwaphela kimi ukuthanda ngoba ngikhumbula iGetsemane ungihlupheke. Hallelujah. Ungeze waphela kimi uthanda wena uthanda wena Hallelujah. Hallelujah. And bazalwane usathane uyadlala. Hallelujah. Hallelujah. Uyadlala bazalwane lokho singakusho. Umthandazo wami kulethu ubukhuluma naye usathane uthi sathane awusoze walibusa lelizwe as long kusekhona igama likaJesu. Lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu wamphakamisa uJesu waze wamnikela igama elingaphezu kwawo wonke amagama ukuze bonke abasemhlabeni nabangaphansi komhlaba nabasemazulwini baguqe egameni likaJesu. Alikho elinye igama. Hallelujah. Hallelujah. Alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini ukuba basindiswe ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Isihloko sala ekufunde khona kuthiwa ukwehlukana kweziphiwo zikamoya. Hallelujah. Singakayi lapho angisho le ndaba mhlambe kusake wayizwa. Ngelinye ilanga kuthiwa komunye umuzi njengalokhu nje kujayelekile bazalwane nike nibone uma kuzohlatshwa. Kuvamise ukuhlatshwa ngoLwesihlanu. Hallelujah. Uma kuzohlatshwa kulomuzi ngoLwesihlanu inkomo-ke ayivamile ukuthi ihlatshwe inanoma ubani. Hallelujah. Kodwa kube ilunga lomndeni thizeni elizohlaba inkomo. Uthe umndeni wonke usuphelele sekulindwe ubaba ozohlaba inkomo. Hallelujah. Lo baba vele kulomndeni ubejwayele ukuhlaba inkomo and ahlabekane ziwe phansi. Hallelujah. Kodwa kuthe eselindiwe waqhamuka lo baba esezohlaba inkomo. Hallelujah. Ngokwenjwayelo njalo wayejwayele ukuyihlaba inkomo. Hallelujah. Kuthe lo baba sekumele ayihlabe inkomo. Uthe uma ihlaba inkomo ngomkhonto wayilimaza inkomo yangawa phansi. Wayihlaba okwesibili inkomo yangawa phansi. Wayihlaba okwesithathu inkomo yangawa phansi. Kwafumaniseka ukuthi lo baba wadine kwazi ukushaya
ngesivumelwano esidala nesivumelwano esisha. Haleluya. Ukuthi lithi iBhayibheli ukube isivumelwano esidala sasingasoleki, isivumelwano esisha sasingeke sifike. Le ndawo ibika nje, bekunethabanakele kwa-Israyeli. Ithabanakele beluthuntu. Haleluya. Okay. Ekuqaleni ithabanakele bekuyirumu eyodwa. Uma kuyirumu eyodwa lithi iBhayibheli bekunesitheko ebesikade sihlukanisile phakathi kwendawo engcwele nendawo engcwele. Okay. Isikhathi namuhla ngifuna sisichithe ezitheko esihlukanise phakathi kwendawo engcwele nendawo engcwele. Le indawo engcwele. Le indawo engcwele. And lithi iBhayibheli abaphristi bebenelungelo bonke lokungena endaweni engcwele. Kodwa endaweni engcwele bengangeni nanoma ubani, kodwa bengena uPhristi omkhulu, naye engangeni njalo, kodwa ngena kanye ngonyaka. Haleluya. Okay. Endaweni engcwele bekunezinto ezintathu. Bekukhona uthi lesibani, mase kuba khona itafula, mase kuba khona izinkwa ezikade zinikelela kuThixo. Haleluya. Mase kuthi kuhlukanise isitheko, mase kuthi endaweni engcwele ubufike uthole khona i-altari elakhiwe ngegolide ebekade kushiswa kulona impepho ishisela uNkulunkulu. And endaweni engcwele lithi iBhayibheli behlala umphongolo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umphongolo kaNkulunkulu uma uhlalile uhleli khona wawukhavwe igolide nxazonke. Haleluya. And phakathi emphongolweni kwakunezinto ezintathu. Khumbula lithi iBhayibheli ngelinye ilanga abantwana baka-Israyeli behamba, uNkulunkulu wabehlisela imana bayidla, kodwa bayiqedanga. Leyo mana eyasala wathi uNkulunkulu ithatheni liyifake esitsheni segolide mase lifake emphongolweni. Okwesibili okwakukhona emphongolweni kwakukhona amatshe amabili okubhalwe kuwona imithetho eyishumi. Nawo lawo matshe womabili awalahlanga, kodwa athathwa afakwa emphongolweni. Okwesithathu kwakukhona induku ka-Aroni, le eyahlumayo, wathi uNkulunkulu ingabe nisayisebenzisa ngoba iveza amandlani, ithatheni niyifake emphongolweni. Lithi iBhayibheli umphongolo usuvaliwe, phezu kwawo kwakukhona isihlalo somusa. Mase kuthi eceleni kwesihlalo somusa kwakukhona amakherubi amabili. La makherubi womabili ayavikela, ayasimbolisa inkazimulo kaNkulunkulu. Haleluya. Lana umphristi ubengena kanye ngonyaka. Siyazi sonke bazalwane ukuthi kuqala uma wonile, igazi lakho ubuthethelelwa ngokuthi kuthathwe isilwane. Uma sesithathiwe isilwane, igazi lithathwe ngumphristi azongena nalo endaweni engcwele mase uyathethelela. Bambane ingozi eyayikhona. Umphristi wayengangeni njalo endaweni engcwele, kodwa wayengena kanye ngonyaka. Ngamanye amazwi, uma wena ngoJanuwari umphristi esedlulile usuku lakhe lokuthi ayongena endaweni engcwele akuthethelele izono. Ngamanye amazwi wawuze ulinde uJanuwari ozayo. Okubuhlungu kakhulu ngokulinda uJanuwari ozayo, nanoma kungathiwa
indodana yalo baba iyayikholwa. Haleluya. Uma ikholwa indodana yalo baba yayinomngani ongakholwa. Ubaba unengane ekholwayo, kodwa umngani wendodana kababa akakholwa. Ubaba wathatha ingane yakhe, wathatha nomngani womngane wakhe, wathi asambe siyodoba. Bathe uma sebeyodroba, umkhumbi wafike wabadinga olwandle. Uma umkhumbi ubadinga olwandle, ubaba wasinda, waphumela ngaphandle. Ngamanye amazwi, uma ephumela ngaphandle usenothuba lokusindisa laba abasalile olwandle. Haleluya. Lalela kubaba ukuthi wathi wamemeza washo amazwi awodwa, ngoba kwamele asindise oyedwa phakathi kwendodana yakhe nomngani wendodana yakhe. Ubaba washo lamazwi awodwa, wathi ndodana, yasinjalo